Jeddah, haka jinglet ngo ba arsngi ya ka Saudi Arabia yaro ya kilat ki bayar na ka jinglet day hapren kini ki ari. Ang not kini grims ya ka Institute of National Importance tag ka INI tag kan ajeng nito shibon ya ka institute all director kini grims. Palat R1000 tali ki skul SSE kala menjod ban sya penia ya katna puli puthi la penjalan ya tarik bakhado sya ka khatsan tarik ujemang ban penpoi ki NOC. Watla kala don ka jingjur slap kita yo bladep mat ke jelai ke jingduna slap ke basan pusan na ka shispa. Bat kinong yo jingmentoi na ka PDS ki jaka nong kendong kim tip shapang ka jingdon kamban penyeso iki adhar bat ka KHASI yetu ka Fair Price Shop Dealers Association. Ki khubor ki bapnia Menteri Rang Badu Keri Narendra Modi ulapoi Jeddah ka jinglet ngo ka ba arsngi ya ka Saudi Arabia. Kani ka jinglet ngo da ka jingkot snobha ukun siem uban sin shar bat da Menteri Rang Badu Mohammed bin Salman kan long ka sien ka balai jo ka jinglet yu ka jat Modi sha kategori bat ka penpau ka jingjeliu ka jingedai lok hapeng kini ki artli kiri. Kum ka jinglet buram kerpang ya ka ling suin bakit yu Menteri Rang Badu Keri Narendra Modi lasan ran da ki F-15 fighter jet jong ka Royal Saudi Air Force hashwaban rung haka jaka penyeng ling suin ka Saudi Arabia. Habai jeng keren Menteri Rang Badu Keri ulaong baka India ka kain kor shibon ya ka jingedai belane Islam bak ka Saudi Arabia ka bela nang jeliu bat scam hakini kisnem ki beladep. Director John Kanigrams, Professor Dr. Nalin Mekta, ne kasngi ulapintip ba Kanigrams kayele kat bala banyo pedangnya ke Institute of National Importance lani ka INI tag na kabenta kani ka jaka puli. Ulapintip ru ba kani ka Institute kaladep ban ai bon ki jing tho sya katanat ka koi ka kia. Kat kum ka jing sngo ka jong meta ka jing yo ka kerdan jong ka INI na kabenta Kanigrams kani arap shibon ya kani ka Institute kamtam hakabede ba ka jing duna jong kinok tre. Well, the Institute has been working towards getting itself upgraded to the status of an Institute of National Importance, INI. And all relevant documents and representations and justifications have been provided to the Ministry for the same. In fact, the Ministry is also working on it, the Central Ministry of Health and Family Welfare. Katanat puli puthi kala penjalan ni tarik ke bakhadu ban penpoi kino objection certificate ki bor penyat ki school SSA sya ka khatsan tarik ujemang. Ya kani la pentikna the director jong ka school education and literacy iba bantai lang je kharshandi. President Jong ka MEGHALAYA SSA School Association iba Aristotle C. Rimbai ila ba pentip ba palat R1000 tali na palat lai 1000 tali ki school bala penya de kisnong kila penpau ke jengkwa ban bujli ka bor penya na ka SSA syakatnat puli puthi. Today we have decided to extend the deadline up to May 15th because we are seeing that many of the community managed SSA schools still have a lot of queries, still have a lot of doubts. So because of that, we have decided to extend the deadline to 15th of May. Right now, we are concentrating on community managed SSA schools. So there are also other SSA schools which are being managed by, the religious groups, by private individuals. So as of now, the format which we have designed from the Education Department, that is specifically for the community managed schools. Their willingness to hand over the management from SSA to the Education Department. So out of 3,000 plus community schools across the state, they have received the willingness of 2,000 plus community schools.
Ka jinglong ka sun peneng ha MEGHALAYA kelapen i ka jing stang jong ka liur ka jing hap slap ba klemput ha kiteyo beladep. Henry ka jilla kadang sa ha ka jing terkong kat kum ka jing tho. Uthan jala lovum uhe jong ka meteorological center Shillong. Ulapen tikna ba ka jilla kadang mat ya ka jing duna slap ka balong san pusan na ka shispa ba nujor ka jing tho ki snem ki beladep. Watla kata kajela kadang yai bat ya ka nam kum ka thain ka bajur slap tam ha ka perthei da ka jing slap jur ka mausin ram haus nem baladep ka ba ka jing jur slap kalakot kum ba khat 8,000 mm bat ka sora pat ka balakot kum ba 10,000 mm. We have continuous rainfall for the past 2-3 weeks now, but even then for the whole of MEGHALAYA we're having a deficient rainfall of around 55% deficient rainfall compared to long-term normals. Last year, Mawsynram recorded around almost 12,000 millimeter of rainfall. So, in Sora around 10,000, and those two are in the average within that normal range. Ka Fair Price Shop Dealers Association hine kasngi klapan sngo ya Menteri Ketenat Food and Civil Supplies iba coming one yembon. Babun na kipat ba kibiyo jung mentoy na ka public distribution system lani PDS hakijaka nong kendong. Kim don jiktip syapang ka jing pendon kamban peniso ki Aadhaar seeding but ki KYC. Haba ai jeng krench kelap thai khubor hadian jong ka jing lang ba menteri u general secretary jong ka association iba Richard Kongweri laong ba ka jing dona ki jaka ban pen shisha ki Aadhaar ringkat ka jing bambiang ki network kelakta ban pendep ya ki jing ptha Menteri ringkat lang bat ka department ban policy supply ban kuntu ye ki nom mam kharusan ban komtam ya jamba ki pai ba par khoi ba pihak le ini ka EKYC bat ka Aadhaar seeding tinggi nak post por ni ai ni pensyai pe ba dan kam balle yakni ka Aadhaar EKYC nama kini di order kelawan na positif ke por Delhi tinggi hak burung ni order. Ketenat Shillong Traffic Police ringkat baka District Medical and Health Services kelapenlong ke free medical camp akan dailat menta kesngi. Haba keren hakani kesngi USP Traffic ke East KHASI Hills ukamakia persadu laong ba kani ke health camp. Kadai nak bentai ki pulit penyak traffic bat ki nongnya iki local bat tourist taxi namar ba maki ki dai ki ba mat bhai ka noise pollution da ka jingdon haki surok. Ula banca ru bakal long ka badon kami ki pulit traffic bat kumju iki nongnya taxi bakin shim kia ya ka kwat ka kia ka jongki na ka jingban ka kam ka baki ki tre. This health camp is not only limited for the police personnel but for the drivers also, because both of them are on the roads and they are having the stress, they are suffering from the sound pollution as well as different kinds of the ailments they are having, and we don't have the proper medical checkups in order to ensure their safety and betterment for their health. Ka jing penyeso ka jela asam bat MEGHALAYA kelas dang banang kiu da ka jing penetration ya ka surok ka basau po kilometer na sning sha jagi road. Haba pentip malor kani hinin kesngi UMLA ka mahoti ba Charles Marngari laong. Bagi don baro henriu pun riu tili kisnong ki bla ai ki NUC ki jongki bat ki bla kloy penetre lang na ka benta benyo pendep no ya kani ka project na surok. Kani ka project kadai ka bala bay tengka da ka Asian Development Bank. La kermen ba on sedang pentre ya kani kesurok la shimsnem bat hapo jong kani ke project kendon baro hinyo teli ki jengking ki berit. We had a fruitful meeting and all the headmen, the traditional head, they have given the NOC and they agreed to work together for the construction of the pending roads from Sonidan to Siang Jagi Road within this month. The surveyor from the World Bank will be coming to our place, and I hope that we will very soon you will see a new road. What happening ka jengki ho katnat karap karyang kisnong ki bedon hagi jaka kapot ka kershai ka bedon ha West KHASI Hills District hajan lang pi lamat ka jeng ha ka roy ka par namar ka jing bum don ki surok ki babiang.
Kasurok kabakongsan kabapinesno ia kanua para syamau yam sim umtli bat kersyai lalap ba kalong kasurok kendau kabakim bat kabalajat kabakanglat ia kajingyat ki kali. Haba penpau ke jingso kia u Presiden ke FKJGP Ri Mulyang Circle u Serbilen Lingdo ulakintu ekonomi khmat kathan bat ya ke sarkar jela bekin bu khmat ya ke roi ke parjang kini kithan ki badon ha ki jaka khapun. Ke jing sneu jong ke surak kaba nalong syaba palat hilak ban penon kami ke surak tang ke portelang kataru dak ki kalihe sudah kalirit tinumlak banwan wadaka portelang ini kerpat nomor kata ya ke sarkar MEGHALAYA jongi bahkan subhaban faikmat sekene ke dong kathang dak ba penyo ya ke surak ke ba khambha. Hakaway nakijingja aksiden kablajah nin kesi kapor kumbasan 8 minit jan mian akasurok ba National Highway 6 hajan ka klau umling kabadon Hariboy District hakaba way brio la klat no. Katkum katelong kubor lai thu bakaway katrok kabakit dobilan kablanya do sanje rai ubala lai pu prasnam ka erta ubana Bihar kala din paka break jong kate katrok kamla ate la kam show habapoi ha kajaka khongdong. Lala badsayo rai na katigitrok balapin kit iu sa hospital, hinray na markajing mensaw ko bajur ulaklat no. Hakajing dek kenrah bamarmar ki bor penyat henen kesengi kilayo ban kemio brio busubah kayi drok hayo nongstan uba kerteng udibo star hujan ubana umyap kabadon hasnong langpi hinray ubasyong basa mentah kaway ying wai hay yo nongstan bala subabu judon ketiki kam kayi drok kam tam yo kinja kipulit kila penlong kat jing talasi kababnia hakaja sa jong tu brio balayo kurup kumba sanspa hanyo pusau gram umar basuba budai ukenja la register case apo Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act kan Nongstrain Police Station pagajing to okit kababnia kadang ya chakman. Ya Kalimpong District Level Inter-School Athletic Meet Arhajar Arpusan lalaban pelong naduk ka arpu haduk ka arpusau yayong hamadan yelek kai ki kena skul ha ampati. Ya kani Kalimpong la pelong da ka District Sports Office Southwest Garo Hills haringkat ka jingitri lang ka District Athletic Association. Hagani Kalimpong ka balai skilenter la saki ka jing shimbenta bashir hem jogi kena skul ki bami khmat ni skul baper na keleng ka district ka batmu ban kentiu ka jing lek kai ban ithu ya ki nong lek kai ban pen kre na ka benta ki jing kun sport hadian habut hakathan bat hakajela barok away. Mentang ni baik ke jenglong jaman kusin benang hatura ka jeng kreat kalong 8% degree Celsius ka jeng shit kalong lai pulai degree Celsius ka jeng skam kau hau menta ka singi kalong saup kendai na ka jispa haba pai pat chalong ba shalong ka jeng kreat kalong khatnyau degree Celsius ka jeng shit kalong 8.0 degree Celsius ka jeng skam kau hau menta ka singi kalong prapo na ka jispa kat bahajowai pat ka jeng kreat kalong 8 degree Celsius ka jeng shit kalong 8 degree Celsius ka jeng skam kau hau menta ka singi kalong nyau pusan na ka jispa kajing maham slap jur da karong so la penmi na kabenta ka tura kat ba kajing maham thaba lele da karong stem la penmi na kabenta ka shilong ba juwai kan don ru kajing hap slap ba malumala hakikat tu kat ni kijaka haswabing ne poisa bukut jang thuk kupor menta ka jan mi nge pe peng sesi ni kimat bukongsan Poyu Menteri Rang Badu Keri Hajeda ha kajing le jngo ba arski ka Saudi Arabia Yaro yakilat kibayar na kajing eday hapirang kini ki artli kiri. Ang note ka ni Grimsir ka Institute of National Importance Tag ka INI Tag kan ajang mentoy shibon ka Institute ong Director ka ni Grims. Palat Hajar Tiliki School SSA kila minjur ban syak peniak ke tenat kuli putih la penjelan ni katarik bakat duk syak katsan terik ujemang ban penpoi ki NOC. Wat
laka ladon ka jingjur slap kita yo bladep mat ka jelai ka jingdur na slap ka basan pusan na ka shispa Bat kinong yo jengmentoy na ka PDS ki jaka nong kindong kim tip shapang ka jingdon kambat pinya so ki adhar bat ka KYC yathu ka Fair Price Shop Dealers Association. Ti perlok ka tu lapoi sebukut jang tu ku bor jing mita ka jan miet. Hadu mini shembyang bat pila shay kasngi ku blei pi paro. Evacuated to the district medical facility. Security forces have cordoned off and launched search operations in